Angibingelele bazalwane egameni lelihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukukhuthaza bazalwane egameni lika Jesu Kristu ukuthi uNkulunkulu wemusa abe kunye nani. Ake ngithandaze ngaphambi ukuthi ngikhulume egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babelone mandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyathandaza. Ngithandazela bonke babukeli emakhaya egameni lika Jesu Kristu nalabatawuva lenkulumo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya ongcwele, moya okuphila, moya wemandla thatha indzawo empilweni yabo in Jesus name. Thank you Lord. Amen and amen. Bazalwane siyanibingelela egameni lika Jesu, egameni lemandla, egameni eliphakeme empilweni tonke. Siyathanza bazalwane kunikhuthaza egameni lika Jesu Kristu ukuthi asihlaleni ethembeni, uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu unemandla, uNkulunkulu akashiyani, uNkulunkulu wemadla akhe egameni lika Jesu. Na noma simo singalendlela, uNkulunkulu uyinkosi, uNkulunkulu ungummeli nomncobelo wempilo yethu. Ngiyathanza ke kusho bazalwane ukuthi sisahleti emakhaya asilisebenzisele lithuba ukuthi sifunze live lenkosi, silisebenzise lethuba ukuthi sithandaze egameni lika Jesu. Asikho simo lesingashintsha ngaphandle kokuthandaza egameni lika Jesu. Siyathi ukuthi yonke into iyafika yedlule nakalokho uNkulunkulu utasisika uNkulunkulu lishilo ukuthi sitawungena emlilweni kodwa uNkulunkulu utasibona siwelele ngeshaye egameni lika Jesu. Nasemandini sitawungena kodwa ngeke asikhukhule. Lo umqoka bazalwane uhlala kulelithemba lokumkhonda uNkulunkulu nokuthi misela sichubeke siye phambili. uNkulunkulu uthembekile uyahlala emavini akhe egameni lika Jesu Kristu. Bazalwane ngicela ukuthi kuko konke lokwendakalako ningapheli emandla, chubekani nithandaze egameni lika Jesu, nifunze live lenkosi egameni lika Jesu. uNkulunkulu bazalwane angeke asiyekele akashiyani. Kunemavili ngithanda ukuthi siwafunze la evini lenkosi encwadzini kaGenesis chapter 28 evesini lika 15 lafundzeka khona kanje: bekani nginani ngiyakunilondoloza nakuphi lapho niyakhona, ngiyakunibuyisela kulelozwe ngokuba angikunishiya, ngiyakukwenza lokho engikushilo kuwe. Igama lenkosi mabonga. Ngiyawathanda lamagama lathi angeke ningishiye, angeke ngikushiye, kodwa lento lemuthembisa yona ngiyoyenza egameni lika Jesu. Yini into uNkulunkulu asembisa yona na? LiBhayibheli livete ukuthi asikho sikhali lesilolele thina lesitawuphumelela. Yonke into levelako inqotshiwe egameni lika Jesu. Nasifunza live lenkosi encwadzini ka John chapter 16 verse 33 uthi live mina ngilinqobile egameni lika Jesu. Ngakho ke asihlaleni kulelo themba bazalwane ukuthi yonke into levelako uNkulunkulu soyinqobile. uNkulunkulu wethembekile bazalwane uthi angeke asishiye. Yonke into leyikhulume kithi uNkulunkulu utayenza. Ngemivimbo yakhe sina siphilisiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nginalokho bazalwane ukuthi asimeni sibinze nakuyo le Good Friday ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, unemandla, ungumlweli nomncobeli wempilo yethu. Bazalwane hlala kulelo themba, ufunze live lenkosi, uthandaze egameni lika Jesu. uNkulunkulu akuphathe ngomusa in Jesus mighty name. Siyabonga kakhulu ukuthi sikhonda uNkulunkulu longashiyani, losilwela njalo, angeke asishiye uNkulunkulu nakulesimo lesibhekene naso. I-coronavirus sikhathi sayo sitawedlula, akukho lokwendeka emhlabeni uNkulunkulu akakwathi. Kodwa kunaloko bazalwane i-wake up call yokuthi bazalwane abahlale emthandazweni bamethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu muhle, thembekile, dasilwela, dasinqobela in Jesus Christ name. Babelone manje egameni lika Jesu Kristu ngiyathandaza ngithi bazalwane ababe strong in Jesus name, be healed in Jesus name, be blessed in Jesus name, be protected in Jesus name. Thank you Lord. Hallelujah. Amen and amen.